UDICE le Aadhaar chungchang MBU update chungchang tutorial toite kanon siamanga hemi hi uluk takin kan lo ena MBU update chungchang a hian ma kan lak ngai dona sikul tinten district level le block level atangin ati theilawa sikul level chaw atanga ti theini awangin mani school chaw kan lo generate a kanin check ngai dona chu chu ti dante video hian ro tarlan kan tum dona ni ma sabera chun hei UDICE homepage ani ata hian kan school user kha kan thre waka khan kan lu tanga chuan hei hi UDICE SDMS homepage ka lo ni ta chuan current academic year 26-27 a hian kan lu tanga chuanin masa in data kan generate ma in list of all student a hian kan lu tanga active student a kan lu le anga chuan active student ho hnuai hian kan en thla anga kan naupang te kha helaiah hian hi an mani hming zona zel khan revalidate MBU ti kha kan click vekang chuan khata khanin Aadhaar lo update to khatiang ho kha chu MBU nen khan a in synchronize mai don ani ti khan sikul naupang kha kan scroll thla anga amal te khan kan revalidate vek potang chuan kan revalidate vek nuwa chuanin helaya veilam thla menu bar a khanin Aadhaar MBU module a khan kan lu tanga chuan helaya chunglam kila hian Aadhaar MBU status ti hi oma hemi hi kan click anga chuan automatically in download don ta ni chuan hemi hi download file a kan om don ta chuan kha download file a om kha WhatsApp mangin mani bial tu block office a khan kan the lut thek mai don ani WhatsApp mangin chuan helaya Aadhaar status le MBU status a khan top bera top column top ani kan om khalaya khan MBU not required ti ho zong kha MBU in update thei to kha ni a khami ni lo zong ho kha MBU update ngai mo Aadhaar verification dik lo kha ni a khami zong kha MBU update ngai le Aadhaar status ka kan enanga khata Aadhaar validate lo zong kha khang ho kha kan naupang te Aadhaar update ngai kan nei te chuani don ta a khang ho kha Aadhaar enrollment boy pui tu te khanin in sikul anon kal huna khang ho li sakha in lo nei anga chuan khang ho kha Aadhaar enrollment ti tu ten local huna khan MBU update le Aadhaar update kha in lo ti tir vek tur ten nia kha lo chin chi angal bukila khalai kha kan ria tur poimo te ani chumi nu a chuan michina kan soi boka kha Aadhaar khan lo update ta Aadhaar update nu a khanin helaya list of student a khan active student a kan lut lenga chumi nu a chuan khatiang Aadhaar lo update to te kha revalidate MBU a khan mandatory mobile biometric update a khan kanwa revalidate le vek kha ngai ni no pang te kha ani lo chuan Aadhaar kha update ma sela MBU kha UDICE atanga kanwa revalidate lo chuanin khalai khan UDICE a khan pending in om reng dona chu kan ria ta poimo a tin Aadhaar chungchang a hrim hian kan ria tur poimo chu kan student te kha kumnga an tlin khan update nge tur MBU an kha kumnga an tlin khan update nge tur ani ta a chu MBU an kan ti khani naupang kha
kum ngatlin hma chuan ama in a fingerprint te kha machine in a detect thei lo awangin an nu le pa te ID hmangin Aadhaar khan nei thina khang ho kum ngan tlin vele khan an in update nge angai ta tichuan kum som panga an complete chia khanin Aadhaar kha MBU true kan ti kha an mani ID khanin antinan phone number te khatiang khan lo nei to ni kha ka mandatory update khan ni le ta chuwang chuan kum som panga tling le kum nga tling ho kha update turan ni a kar laka khan update to MBU kal tlang thein om chuan khang ho kha chu update an ngai lo ni ti kha kan hriat a poimawni